Employment and Development Cell Jokasan Case to Southwest Kasur District mentakasni kaya banyak kendu ya DC jong Southwest Kasur District ubah tilingwa yang ni kenul dalam dah ubah forma noram President Case to Southwest Kasur District mat ujor halo kadik Muslim jaga DSC ya ki result tap kam ki prepare ki bala pulang nado ubnai kelon kod dokasnam arajar arfuar Kendu buat di nasional jong ka Southwest Kasur District makaliang jong kaseng ngayo ni kendu hawede berarti akam tungkam tunjam ni po ka district jungi di hajing sya ya kakam tungkam tunjam lingba ka DSC pada khot madu nem arhajar puar rei ka risol hadu menta tempat penme na kidau kiba kidon katukat ni kidau kiba nakaliang jong ka office kadang ka krep man penbej di rei hakan ni gaji penduduk jungi menta bat DC nakaliang jong DC ulah kular ban simkhia ni kambat ban penmi no ia kana karisol DSC ba ladap khot hakini kisnem ladap haunu hakini khendiat banai masawan bat nakaliang jong aseng nismo ba ngi kentu ya DC ba lakunu kunuru udai ban penmi no karisol kenang ba kanembu jeng ya kisamla wat kam wat jam nang ni po kadong katanya jongi ngadu kajing pensateng jong kibor niat distrik hagabele karisol DSC nakaliang jong seng hi ngin sim ya karai ke bateng namar ngim kuwa ba kini ki kini ai sateng kumne mar kum kadong katanya hi ngidon kam kajing khot jong ke DSC nak minta kisamla tep kam tep jam sedang nadu benai Januari Februari jong nem arajar akuar di hadu menta ya karisol jong kani kajing tep kam tep jam ni po distrik jong ni krem 4 lak ban penni di nakaliang jong seng lek min kendu mene mandawa no DC budai ban penmi no karisol kelang ba kanembu jing ki samla wat kam jam